Pozdrav moj ljudi, na Software Gaming i danas ćemo snimati top 10 mojih golmana. Pa krenimo. Na 10. mjestu se nalazi Iker Casillas. On je španski reprezentativac, igra u klubu Porto. Sljedeći je James Howard. On je američki reprezentativac. Na 8. mjestu se nalazi David De Gea. On je također kao Iker Casillas španski reprezentativac. Reprezentativac. Na 7. mjestu se nalazi Joe Hart. On je engleski reprezentativac i brani u fudbalskom klubu Manchester City. Sljedeći je na 6. mjestu je Na 6. mjestu je Petr Cech. On brani u češkoj reprezentaciji, da je to logično, jest. I u Arsenalu, fudbalskom klubu Arsenal. Sljedeći je golman Leno. Brani u Njemačkoj, odnosno njemački reprezentativac i brani u klubu Bayern Leverkusen. Sljedeći je Jan Oblak na 4. mjestu. Brani u reprezentaciji Slovenije i brani u klubu Atletico Madrid. Sada idemo u top 3 golmana. Sljedeći je najgori golman na svijetu, ali šačko, ja sam ga morala staviti u top 3. Šta da se radi, mislim, najgori golman mora biti top 3. To je Keylor Navas. Stvarno užasno brani to. To stvarno loše brani. Znači, to je također jedan od mojih omiljenih golmana, brani u Real Madridu, u mom omiljenom klubu. Prelazimo na golmana broj 2. A to je Gianluigi Buffon. Čekajte da vidim, imam Buffona, evo ga Buffon. Gianluigi Buffon. Ajde, fokus. Uglavnom, eto, tu je Buffon. I zadnji golman je Manuel Neuer. Jupi! Igra u reprezentaciji Njemačke i brani u Bayern München. I da, znači, prvo sam reći, ovdje će biti bonus, znači, sad ćeš 3 moja najbolja fudbalera. Šalim se, neću. Stavit ću dodatna 3 golmana. A to su: prvi je Ter Stegen. Sljedeći je Rui Patricio. I zadnji je Thibaut Courtois. Stvar ne? Da, šanse. On je ovdje trebao spati umjesto Howarda, ali sam ga zaboravio, sad sam ga se sjetio, tako da, i to bi bilo to što tiče ovog videa, nadam se da vam se svidio i... Paz, evo za kraj će šut lopticu. Je loptica, ovo ide, tu su igračke, ali Trška meni ima loptice, ćemo mi naći lopticu. I smo mogli naći lopticu, ali smo zato malo naći ovu tu
Ovu tu odbojkašku tu. Šutnut ćemo je prema radijator. Sad kad je tu sam da malo namjestim. I vode znači, sad šutamo loptu i gledajte. Prijeđa lopta preko kamere, što da se radi. Evo još jednom ćemo šutnuti za kraj. Dođe. Idemo znači, evo nas na drugom putu, pa krenemo. Opa, i šutnuli smo lopticu. Znači ustao jednom. I to je bilo to što se tiče ovog videa. Nadam se da vam se svidio i pauza.